Kubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA MDC ke Mountain Road hagajuk kepor kemugertong nagaseng NPP ubanya kun na Mountain Road constituency haganega election arajar arpulai uba Gigur mertong ulaong basa Sngi dang play ke jingkangnya ke parti Khla lani yiki nong kersan jong keseng HSPDP bakin wan Phai syakaseng NPP. Ya kani la penpau da uba Gigur mertong haba keren ha kerensan yalap election hayor yang do ha ka sngi thok ding jong katayo haba shim ni ka benta ka basau ban keu ha kerensan yalap election. Shushu le thoru ba menta man ka sngi ki ya Phai bat ulos ngotenat bakidang don ki bas ngotho nakata ka daw ke NPP kadang play ke jingkang ban wan syakaseng NPP namar kam day baki wan syaka NPP Henry Kiwan na kabenta ka Roy ka Keo jong ka dong bat ka Tang. Kabenta ka parti Khla. Ban Phai Sngi. Sementara man ka Sngi kia Phai. Tengas ngasngo kenat ba kidang don tiba snutu. Ternyata daw nagaleng jongi hidang plia ka jingkang. Ban wan sa ka parti jongi. Namar kamde bawan sa ka parti jongi. Piwan nakabenta ka Roy ka par jong ka dong ka Thai. Wat mang siyo tu baka. Piwan mo hau ba na Gigur. Unday. Piwan mo nakabenta ka dong ka Thai. Nakabenta ka development jong ka dong ka Thai. Nga ay ka burong niya pi. Lada pidang siyo tu. Lada pim siyo tu. Kamut piday kinong sun jong ka dong ka Thai. Kine kipriu. Kibawan penbik yangi hagane ka Mountain Road ngide ban ay no daga jingsne haga arjar kapra ngala kren daga basai ba ladangan poisa ka thong ngan ay jingsne daga kam ban ngala ay sisa pitip ya kata namar ngilawan ra ega skim ban yaga saupus nem jongti haga lais nem ngila bit yaki Tena tadau ni hap perkat ba nagalen jongi ni perkat ya galawai jong gadong ngatan dena mar bapi ik ya gadong ngatan bas bapi sawan kat negatne lar pimit ya gadong ngatan kemut ngang tarai bapi wan hadu kat negatne sansnem hadin ba ngalalong kum UMLA kae kathong jonga banwan ra ia ka development pila tibha ka ai kata ka development bangilayo akan ka servicenan ndre kiwe ki parti pa kiyo ia ki development ki kelanong sun penban nama kila batru ya ka PWD minister hakapor jongguma Wopingstone ndre ya ka surok Saupu sansnem kitrai mati dangla mangi slice-nem arsnem nila sangat hakatuga klam COVID-19 but lice-nem ngiyo tray saupu tam kasurok ngiyo nakwaban pili ladapi itchisa yaka dong gatan ladapi ton kata ka jingkit kli nakapita ka dong gatan balai pimperkat tang yakaneka yakaneka rengdo ban penitenat balai hatre mga hadin sa pusat snem banwara kum katay ka building bayan ka nata daw kine kiday tang kajing penbay yangi kiwan penbay nata daw kipadba jong amo sunod mentagilasat pinsa sngap sibiro kinom kren sapang ka development kin kren ban bin ya ka sorkar ban bin ya kandidat ban bin ya ki leader. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya.
Kapor ding ha Meghalaya kalip man kapor Kongres ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasor Commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kan tiu sha ka shia tingka shibnai kata ka long khat tingka shisnem Hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya ka sap jong phi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC